kertong ke Kongres uban aireng ha election jit nomik mat siteng samoy sakayeng do barthawain ka jela namon keneng uba Highlander Khalmalki uloong ba ka kenrum kenram ha pedeng Dr. Mukul Sangma bat uba Vincent H. Pala kanom dan jikta samaur keneng. Habakran sekilat patai kubor hadin ke jingwan tep kerteng yela di banyakun ha kan election uba Highlander loong bu ladep banyakun RCN election kata nak UDP bat PDF bat menta kendai kebalai nakaseng Kongres. Uloong bu sukia ya ke jingbam biang ki ceka jing sumar ha kata kamtam asorong kam bat mon keneng kibadai kisnong kibahe hapo ka konstitusi. Ngala ile sa naka UDP ata naka PDF boroar ini parti kibabun hi 75% kira bahas lang bat ka Kongres parti kung walang adunta. Kopi lagi jungi kajala jungi iya kumba ki sistem kiba kasi kanumya de isu bat ngi kacuk kawamenta di Fiong Hapoka, transportation, agriculture, rural development kita berfight tim masuk ke naiva kadang apa ya kamu malah nanti kau lada kadang apa yang coba mukul buat dokter mukul buat Vincent Pala kata kamu nanti dia berkah mau kena konstitusi ya hawa dia berjumpa panor kata kan kami rap lagi nama gitu kita empat dan buat ni kita nasi ini lagi jangan dibuat, kita lagi nasi buat, kita kan kompetitif, apa ni? Ya kata ngamla man tim ki terai dengan sui babun ki mongdem mompat terai. Kidan kami kita, nilai kibai bercium tubuh, saya kata kidan kami. Baik pak, tak bas pundi, tak kuar, support, ai kata si, ai tak si, nilai kami tulung kami, akan apa sudah minta.